Ana je kriva za sve. Janjuš pobesneo, razvalio vrata, pa napustio reality. Marko Janjušević Janjuš danas je razvalio vrata i izašao iz zadruge. Košarkaš je 7 meseci proveo u realitiju, a danas je neočekivano pobesneo i odlučio da izađe. Iako su njegovi cimeri pokušavali da ga ubede da to ne čini, Janjuš je otišao u ekonomsko dvorište gde je razvalio vrata i izašao iz realitija. Izlazim kako znam, vikao je Marko dok je šutirao vrata. Otvorit ću, neće me niko zaustaviti. Vikao je sve vreme. Očigledno je razlog za njegovo nezadovoljstvo u realitiju to što Ana Korać više nije želela da bude bliska sa njim. Duško Radonjić se zainteresovao za Anu, a to je Marku teško palo.